Apolone cholong lo asusuaiti kana Julius Alebo etigo gon ko balebe puko ya kwatara kaisara luongon kes egel tai kede isiri gini lukai mebana koto ma society nera silemesi bonibe ba Amwogon ya no late konyelo lana irailo so aliadani idiobo rekere so mamude nga jeni kwana bo bare pelonti sa Akoriok atemare bobe e jaibo ba ya pitene mame kira ya pilan do de lete da noi nare bakasi bonibe e chama ni soma ja kirono posik Akorakin sa Amwogon to ma pak Paulo akonyu lo abu teleka aina petanu Akorakin na society Amwogon yesi abalebe emine muogolo noi ido ko uriana ake pakida muogolo rail nese muogolo emini engirkiti yare nyate kachene kulle pedone sagirkit akolongo da pedora ngirkit so nesi toma ikare do pe pedor jo anyama nese dumdu bada tionore Apolone cholong elosi wan lo chalo lo murkakise Eli Moses akope nisabu turu noi ya itenelo ka society kanu ebe angarakini apugane aitiji etenye ka Akorakin tomo kalia akotengo noi etakine shala making a group lo noi anoda je ngada apirian dara los kinetengin na anyul bonbe e joke tiling attack ara Amwogon tetere ingara kinete kalia pakine woja no medauna kakesi alelete noi otomo ikare la po obalase be Akorakin kesa Amwogon nu kotoba pak nada ejatatari idowonu etepete ayala malongo noi ana dumuna Amwogon lam se korana Amwogon e cha kolonge si dumuna sa Amwogon konya salam kilonge comparative lo noi jaki ba ngacho ad bolenga yala ma anulenga adumuna Amwogon no Chaiman lo akironu production ara la ko David Okalany nesabu ichora kimeba lo medauna anyinebe pepe ne kesi Amwogon ngunu ejai kiri kesi opone alo ejok potanga lipi memba na kere lwe pote angara Amwogon no angasa Amwogon no jok raiki se jok tolomuta jok teter nenne se pedo to luche da abnere adumun ara itotoma o ina kisi Amwogon no ne muogolo ajok sotomo kale ok automatic erok ogurupun wok Kanwa TV is Tolbert Edait Kochala lo Murkakise Otem Mukura Kongora District